and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Abigail R. Carmelim bringing to the news and events from Meghalaya. Here are the headlines for today. Government warns consumption of milk and meat of infected cattle. Students from Knoxton College represents the state in Mumbai. Don't be afraid to consume fish. They are clean, exclaims a fishmonger. And halfway constructed roads halfway serves the people of Tura. And now the news in detail. The government of Meghalaya, through the Animal Husbandry and Veterinary Department on Sunday 11 June, issued a public order that people involved in the business of selling cow's milk and meat are not permitted to continue the work until normalcy. Dr. Manjunath Hasi, Secretary of Animal Husbandry and Veterinary Department, exclaimed that the lumpy skin disease does not affect humans. However, it is important to be aware and refrain from consuming milk and meat of infected animals. The disease usually lasts for 2 to 3 weeks until complete recovery. For safety's sake, the department also instructed the farmers to segregate the infected cattle. In addition, the department urged the people to reach the available helpline numbers for information or instruction related to the lump skin disease. Ribhoi District 60093288729, West Khasi Hills 9233849930, Southwest Khasi Hills 9366801413, West Gianta Hills 6033416066, and East Gianta Hills 8974465829. Two students from Knoxton College will represent Meghalaya at a quiz competition which will soon be held at Mumbai. The two students from Knoxton College includes Banrap Langwanyang and Lapanchingan Kharbani. The two brains reached this level after they won in the finals of Fit India Quiz, which was held recently on the 8th June. Fit India Quiz is a competition which is done online and have been going on for a few months now. During the quiz, invigilator from Sports Authority of India, Shillong, invigilated the competitors. The students reached their destination and fulfilled their aspirations with their guidance of their teacher. They were coached and tutored by the Theodore Lingdor, a teacher from Knoxton College. Working on their potentials, they are now competing shoulder to shoulder with other students from other parts of the country. Registration online online competition which di kapher ba na hiway pa hoy let's say wala nila isin ta kiwi par request kiwi di offline ina isin benta kan jung ka district di block then re kan di first time this is the first time that we have to take part in the online, so this is the biggest online competition in India. The Kabangin from the very first time kalau may ba technically kajing siyang jara juli kalau may network po kasi ito baru hindi siya kakin bang network kamong biyangta ti lalu katuhi din pada first time yang sedang improve kan pernah berkreatif kan ti din pada hapo semifinal na masuk kawai pada ka points kabalasmu pair nakiwi berkikwis insyaallah kalau ba ngikam na fast hapo online nomor ba kawiro kalau ba ngidang bitang ba invigilator tin invigilator bilang ba dong isu watch for that ba nomor berki insyaallah bitang ba ihapan pet ya kamu visualita agak ni ka kanti ko mata agak bangin sampai pan represent na setiap jangka Meghalaya di preparation kalau nila haban well prepared insyaallah mau bangin sa penduk berkiwi pergi state kalau kita di state di se kiwi ki hawa wala ngitip ba kiwi ki jakal si dalam ki school kita kham ba kita nak kham kiyo mo hari wala katalo ngimdu jekernan mo di ngit ba nila lagi nomor ba it depends on preparation mo di takatahin na kadang kajungi siya ni buku kaji kerpat ya ki balok ki kinususno pergi para Mumbai kuliah po kaji lang kali yang berkuwi berpin ayah ka jing kersan berpin kemauan ni cindoi lo yang menginapan elek ha po ka national round po ni long
ni Superman biết bà làm bồi làm bằng job làm thong mà làm đặt play làm dan rekan adu sedang adu hak kan ke final kita ni la bồi kan ni la yo so jingjong ba ni kerman bang play dan rekan ban ni hak ka jingai nanti jongi wat hak ni ka mà các bạn nhìn lên bạn represent cả Steve hopefully bạn nhìn lại bạn job yang nhiều yếu số và job bạn nhìn giải trí tốt bạn nhìn lòng gì khả và discipline consistent như cái bạn lại khi để bạn lên nạp bộ dan sim cái bạn bidang interest kita kalau các bạn công và pin giải trí tốt wat là phía kendu kijing ya kino lu dari nang tres ton warna du jingkerman next can we play let kepada fit India quiz kali quiz kepada po India buat kami kebagian lihat mata kedai ke second edition ke first dengan lagi launch house nama acara kendai buat kami kedai ke second edition di ni nominate ini kena hak bunai Julai August kita di kita mulai round ke bawah ni kong du kedai kata ke preliminary round buat ya kini kita conduct ke testing agency ke bahaya do po India ke national testing agency but kini kena kila job ya kini ka preliminary round di kadang saka ki orang ya ka semi final kini ke semi final ki ya de man hakan ni haulai phau tar jong banai mi but ya ni ya kani ru kila job namta ki yo man apia ya ka final round but ya kani ru kila la pan yo ya ka nam jinjong di ke next pada dap nang ni kende ya ka bagian represent ya ka state hapo Mumbai di ya kani pada tingin pat yo jing tebe ru mentah di ki link ki shat ai bu ki artayo shwa kapor ki la ai ki ka link tingi shu install ki bai bulan kam ye ki zoom namta ni enter itu ki link namta ki le through zoom ka quiz ka jong ki but quiz master ki le In these few days and week, the state is facing a grave problem when it comes to consumption of food products. Firstly, the consumption of beef is restricted. On top of it, the consumption of fish is also restricted due to formalin contamination.
This has affected the market in Shillong and other markets in various parts of the state. On the 12th June, Don Bosco Media Network observed the Lime Crab market and found the empty fish stalls with some shut and some partially open. Speaking to the president of the fishmongers at Lime Crab Market, C. Jaran, she exclaimed that the business is not growing but it is degrading since the Food and Safety Department had instructed the public to refrain from consuming fish which are imported from Andhra Pradesh. This resulted in people avoiding to buy and consume fish, and the consumers who still consume fish cannot afford the local fishes. The president urged the people not to be afraid, for the fishes they sell now is not from Andhra. They are clean and they are local fishes from Assam and Meghalaya itself. Dia dia be dekha lokal te kilong ki brew ki ba tuna ka jingyo at kemla kan nama kala poi be kum tu lai san pho south spa sikilo ka ika khaba lokal nge kadan ki jai ta menta pa te long kala kham tam ki ken ka dor nian ya ka ba menchua ni di south spa south san pho ka khaba menta ni la hapan ya di san spa ika kha andra pa de long aspa pho asau pho la yo long ki pat ba ro ki la lut tamba ka bam long bat kum ta ban bam te long ni la hat ya sang ne ken ya di be tan ki ni kha lokal kta te kta hi tam bangin lem dong im ban se am ni hat ya sha ya di la ka di malum mala kat bang yo menta ban ni shong yin te long ni dang yo la ban di ni kha sam phan ni shong do ya ka yo te kala hiar ba shibu nani na po jala te ngim pot yo ra do mentaro ani ka do kha bang yo ni de be dang na sam kha lokal nang ni pot yo ra ngla trai ban kontak ha po fisheries ru te yong yang a tharai bun ba kila ya di ha po snong la jong te menta namar ba long kala ka jing dawa ha po snong kala don ken ti bun ba ki di ha po snong te iden ni bai ar bang yo kontak biang ti ong tharai ha kan ni ka si hado si balang e tharai yung tong ya ta ka do kha tang ba mdip nyo hado kan no kilun kan kani ka kha asam la ban pendap kabun ba na po asam ken hado man tang in kabun ba mdip la su ya tong bun kum ni yo tang hapdeng kata ka san si yo ka lut no ru ngam tip re nai hado man ta te long kidang tong be sha ka poi be sikit ken tamba ka yo pa kambam la na di ti bun ba long kia khang ken bun mam pat wan rung ti kidang ya tieng kin nong manya bam dok ha re ngapen sluri ki pat ba bang la ya di be tang da ka kha lokal kin long singang kin ban bam kam don e kan ni kha lokal ye na po yo du le ki don ki rang ba ki bala ki le hi ki ali thit hi na po asam ye mangi ki thai blu ting me la ni shu up be kat ba kha ma unang thi ken namar kan ni ki de bi ki kha ba ki ri hi be ma ki te ha po wa be ba ha po pung be ken no ki de ki tang ki tai ken ki do kha ba ni ayu ni do ong ye u sha bon phai ka do kha shne ba wat phai ki do kha ba kum ni kum tai pha be tang ki kha lokal ba ni long ban di ban ri do kha ni de ban penslur be ki briung jong ni long ba kin ri ken ni ki kini ki do kha long ki bala te ban kum kini ki kha bau kini ki pamphlet sao long ki bala ban em shni ki kha bam ko ba ki la ban em long kum ha po bhoi ken ta ki bon ha ba ki le ai kini ka ngila suk ken mangi rung em nong kam man at na ki priyo na shaba komentar ngila abe na ki kharasam tingi yo be kini ki do kha ki long shijat be khabau ki pamphlet sao khabam phlang khabam kaba khamiriga kini ki do kha ki ba im shani ha po bhoi long ki im ken Aham CEB headquarter Tura submitted a complaint letter to the Deputy Commissioner against the careless road construction at Khaldang Rongsrek under Resubelpara suburban area. According to the organization, the current road construction at Khaldang Babupara to Khaldang Songma had been abandoned for months. Both the residents of Khaldang Songma and Khaldang Rongsrek and Songma induces major difficulties in transportation because the conditions of the halfway constructed road gets worse during monsoon season. The villagers faces grave inconvenience as they cannot use vehicles. Sick people in need of medical assistance have to walk on foot to reach treatment centers. This said road construction started in 2021 but was abruptly left halfway. Therefore, the organization urged the authority to look into the matter immediately and relieve the villagers of the inconveniences. Inton Armarak Aham CEB ni headquarter ni General Secretary nakimang anga yan Khaldang Rongsrek sorok ko ni ya ba Khaldang Bauparaw ni
khaldang songmo na pugapong ni gemeng yara rungsrek songunga ni gemeng yako within 24 months on complete kana kana chim ramako yako yani rama ya construction ko diba tao hajargani kolbruk sauni kagen chumuba tao machot kujengani gemen baka yang sungdong ke barang baka nik nikani pemat ninga tao ni kita ke school rek ke barang ba sadengani kita mat ke barang gari gurarang na bana long nik nikani pemat ninga uni gemen anga government ko ba amot molat naskawan de kapsan nekin district authority ba PWD officer ang ko ba molat naska ka sabay na simang yara marang ko niro katemeng na ya kamrang jen pending idong ingachum warang ko ka sabay sungi nuki mandirang na dang nami maksud tio kucina nim nang molat naska wan dake dau je contractor ang yako mat nachum na simang ba sabay yarang ko maksud tio na de mathel begin chum ne anga ahamni phalo na simang sakan kon molat naska lakon metel Jubel Parani sub urban area macam nekemang khaldang rungsrek ya khaldang bau parau ni khaldang sungmau na phugapong achim dibai ramarang ko daw na keng machudin. Reverend J.J.M. Nichols Roy Memorial Committee on the 12th June celebrated the 139th birthday of Reverend J.J.M. Nichols Roy, who is one of the far-sighted leaders who raised the 6th schedule in the Constituent Assembly of India with the aim to protect the tribal territories, the diversity, culture and originality of the tribals residing in Assam. On occasion of celebrating the 139th birthday of Reverend J.J.M. Nichols Roy, Professor Badap War, head of Department of Khasi and the former Dean of School of Humanity, Nehu Shillong, venerated 3 young students of Reverend J.J. Nichols Roy College, Kualapati, Shillong, who cleared their Bachelors of Arts. The 3 students includes Overland Kharumnoit, Political Science in 2018, Ishalnas Lingdo in Khasi and Iriwis Nongbet Khasi in 2019. Reverend J.J.M. Nichols Roy. Marhakan yang start ngisnomu oble bangiyo bandon kumni. At the outset, I on behalf of the Reverend J.J.M. Nichols Roy Memorial Committee and also J.J.M. Nichols Roy College, Kualapati, thank God for enabling us to organize this program commemorating the 139th birth anniversary of the great servant of God, Reverend J.J.M. Nichols Roy. Ibadi kena ke college pelale hagan exam arja kapra. Ishalnes di batch jong ka ajak tang ba kumjuru Iriwis but hagan ke por klem de penslan show kerpa hagan ke por chief guest award na itijo president balong hatu ko Melayu abang dia clear cuma usia yang bagi nak pakai kuat kita Masno kalau berbulan kalau kerana sibuk yang pengambil berkata pihak pun kalisi kalau kesini kita berkepang hadu kata-kata namar bakal kesini bangitin mau buram ya sini kita berkah yang way lagi real crowd ni apa way lagi real crowd tahu macam berjaya ini Lalu semua sibuk kejengkeran haluar jong kejeng tray Dia henry ngasudi bandang itu obat sekian dia dan ngasih nosus sekian. Ini ya semua semangat kan sekarang company akan kejeng impact nanti kan kejeng tak. Jom kejeng syakri jom gay kejeng im tak kejeng im jom anu. Nang tak dia bat kejeng usinya bulan no. Kemudian hot juga Constituent Assembly hakapor kapag isinto ya kan ini sisa jom India. Kajing penrung naman nitip akan dikakti jong yuri berapa. Kapala sanjo ya kaneka kandet ka henrio. Kapala long kajing kerku bat kajing ya dah. Om di kanya kajing henrio kasih pada. Henrei ya ki pat riu bom baro aki belong trairi jong kaneka bentang bestela mengilang om ki North East India. Mbe ta mangi bayo kajing motor. Bat shuru ngide bang sipma rupa kajing donjong kaneka 60 ju kaneka kandet ka henrio Mdeta maka ay ka jingeda yani
nakadaw juga jingdan juga district council mereka dan sibuk ki bang diri hapok ke jingda jong kani ka khnit ban ki ngadona ko university bang jong thai ka hawu sem berada pang berada semba ni juga sibuk ki jingda time ya hante po academic council ibede ba reservation ya nampak ni reservation polisi pemerintah memperoleh reservation of seats now the students ibede ya kani ka jaka ka jongi kani ni jaka ibede ki tribals pun tak namai makadon kani ka khnit ka ban rio ka 6 schedule kalau long lupa ka jingda ka shatri ka baka yani haglo pun kiliang om ek nang nakadaw jong ka district council baka jingda daw kendo ka siam jong ka jay ban rio hagamede pat nakaliang jong jingda ma semua madu kata kini kebalang wala na ngambil na kini kebalang ini ia juga ide na kini kebalang haki kuat ko benjua ini pagi aku kebalang dari ngalapan au bala bet yung sembai bani ko ngi jingit de kini kebalang na ini ia dijual banyalam ini na tu pangi na gret banginan sisi bai no hikai balakan ma ko kata di ko frontier haki apa ia tu mi ka dan ke jingit 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 kaba khamsange akan kaba apa juga yemane kata yemane gon hantai te bat ila thu ba hakapon ba kini ki sipai Japanese troops kila rung shakanega ishari India ni sipo Manipur ba po na kan dum ta kida ngi war semechisuke yo ke jingwai ke kaba khamsange aso ba kane kanum poi shikini chaka shakani gri be e chuni ba yo kada dan si shakakan ba hakabla phaino jadi Japanese troops haga jing song jong hi kane ka long hi na kadaw ti ga jong blay lingba jong jing duai ti bangai haga ni ka balang ba dan ka do ti bangai ti bangai welu ti balang ya na ka kadaw ada shipun ki bangala yo ti halal kane ka bede ba kane ka jing im ka jong unyo ka ubangi dan buram haga ni sini ka ba ni dan kam balang ba nin yai ka ba jing dan jong ka member committee na next camp ba kane pathai ko buat jadi babon balang haga jai ka kham tam ni long dia ibang tipha ya ga jing em ga jing shakri bo sinya bakha bola no shakane ga jai penrio ga jongi bat tunjoro ha bele bat ga jing ai ti kita ki long ka to ga ni ki bang shukwa bele pasha jumur lam ki ha ga ni ko with the intention to encourage and open doors of opportunities for young ones to reach forth and participate in different programs organized with one's mother tongue, as per the aims of the Education Department of India on the 12th June, the Office of the District Mission Coordinator SSA Siman Tripoi District organized a Jant Bhagidari Events and Activities program at DSUO Hall, Nongpo, with the theme Foundational Literacy and Numeracy. The program is a creation of the G20 countries to support children to harbour love for education. The organizers brightened the faces of the young participants with storytelling for all the 52 children who have arrived to participate from 10 different schools. The program will be concluded on the 13th June at the District Library Hall with a drawing and crafting competition, and prizes will be distributed to winners of the day. Language ki kuon, but kini ki kuon, iway na ki long iba smart pa, chaki ng step, henry, ini kena, dai leg school, dawan poy siyang, war bedang leg dan iway kulom, iway pencil, iroba, bat kunta terter. Dan wan pai siyang pan, wan ra sibun hakapla, umut ulat tu ulut yaki jongki kena, tang yo lat ulat tu bet nu kena. Kaliga kami kalia puno yo nu kena. Nin kong kesuleran, ban ong bu nu kena tu, dari keperkat pan, ladang ngam lei Unia kun junga lesai, un selong umentu. Dekaliyat hu kana kenya kau, kun bakoong ba, itu kana sepang jungno, itu kana sepang jong nungtu. Ubah dien dalah he lasan, usya sedian pasi halot jongka, bat kilas nai kagadiang pasi. Jadi yang pasti bicap bu sejerong,
bat ka kami ka dan hota ban pet itu kuan bo uncha sedin pasino nomar kita ka kamtu dia kata ka kami kali ya tu itu ki kuan bah kita ubrio swaban cha sedin pasi ki keli ki nong sedin pasi ki om kumno ka ka jingkwa ka bakadu ka jongpi kwa bamdo ngin ai kwa di umso ngin ai kwa kanu ngin ai ndrei ta ubrio om kumno tem wang kat boong ru perngak di wang ngam tre yong ka pa wang ngakwa ba ka kemi ke jonga kanwan na tau brio tau mentu ban cha sedian pasi khat ya kemi hajan ule kum bado ndrai utai teput ya ka skor ai tu ha tip jayu ka kemi dan skor su steng ba dai tahu mentu belai udai wang bajin dala ka kemi ke jonga kai nga ladu dang red penganum tu nganum poi hau ne udiang hasi de kita ki kun jong kata ka kemi jong kata ka gong kyong mei nganum tu su mei nilai pen phai no ikini kitiar bangla sim lagi parlok ngam kwa pancas dian pasi ngam kwa ban yam dekabak lam akor Henry ngakwa balik penpai no ya gini paro jam perlok nang ta beden stang ini wei kidan kita ki ar ki kun ki ba thia ben la kersiu imei la kersiu kita imei ong kino ba balik school hap kre school kita iwe yo pi mei ngarang santia up sekendian yong ta te ikmi la ap kendian tem da den biang ni la sungkor kita kena la sungkor te ile biang kita ikmi la kenyom biang la liat ya kena ong ki ini kim ki ap kendiat kini aja tu kumta jep ini ikmi ile umno nomor ide Kristen iong ngam la su ban hikai pi la kham he sim na ka Bible bat kila sim ya kata ka Bible kila umno tem iong lihat nang ni na ka proverb kalenong ka bahan riu na do ka dekat ka bahan riu ter dan iong ta pak kuliah tahu pun belakang he Batau pun kuliah Jepang jong udikiu. Wei tahu dikiu. Ini tahu berit pa. Coba par serum ceneng. Batang tali yang tuh hal dan berbetha dan behikai dan nong yalam rai utip kumno ban tresmat. Pim juyo i dikiu portelang. Yo i tang porliur. Belai ni dikiu porliur. Nomor bakadai tang porliur begilaban. Lum jingbam. Bat na kilum jingbam. Kira syasem. Bat na kilara syasem jongki. Siyang jongki. Kisna jingbam. Bat mentelang. Kini dikiu. Kim jumi su sabar. Nomor kitip nami sabar. Long no kriat nomor day jing tahu berat berat baik tu dah kriat iap no dekim jumi sabar ke portlang kidon beja po ying bat ibam iki jingbam kibala kensiau hakapot yur degini kami dah kita kejing tu kena kam judon kam cu ban kersio kikun dang step kini kipun kila ki job la kre school la mare school ban kila long kipun kibalarkam hak alaway kelaan kejungki
Piru kuan em menongki nong chung di bawah. Kuan em heberet. Hoi, kuat deh. Kuat em. Kuat, berapa em? Hoi, des ngap ha. Ayu kinong hikai pi, imei pa ki ong pi, long ki kena ki ba. Smart. Deh, kita nang setiap. Ta ka keman, syut ki benyan. Nata sepong uniform, sewan ke school. But what do you do? Yes, your name. Kabalik ke school, ni ban sim jungno. Si sim pla sim ibarat ru. Umat pila tu. But na pla sedang dang red bantu. Kasenjelai ka jing tu. Hadu banda he, hadu banda san. But kabukut yung kata kadai ke kajing ja buram. Namar kita ban penlong ye ki kena. Ya ka lawai jong ka ribe ke jaj penriu. Ka ba ha bat ka ba dan jin ka men nong ikai ikmi ipa bangi ni dai ban chem. RM Kurba, Deputy Commissioner East Khasi Hills, informed to the media sources that experts have detected 30 fish samples out of 42 which were sent to conduct tests for formalin positive. Therefore, the government issued an order to stop the selling and consumption of imported fishes for 15 days. The DC also informed that after another 15 days, tests will again be conducted to detect the presence of formalin, and if it turns out positive, the period will be extended for another 15 days or more. Present in the meeting includes health experts Dr. Waida Mika Lingdo, Assistant Food Analyst cum Microbiologist, Hemika Papang, SP Fisheries, Dr. A. Lingdo and DBS Mukim, Assistant Commissioner Food Safety. The government urged the public to remain alert since it is a matter of health and be patient with the government's notice to confirm whether the fishes are free from formalin or are still contaminated. Dr. Papang, dengan kelipi doktor. Padong hi ba haji syam dei ro ban bu idok formalin mo dan ban injek lan ban sanrai. Te ban au ban penek ban sai ka do kha haji sya lan dei ba ni penan kam be tang dau tha. Bat pack min ba kan long be air tight ka jin packing. Tang kan ni hanrei ba da haji sim kabu manor ngi blak tiep. Hanrei haji sya kam dei hi ban iu. Te nada bat ba la ong ban le da koi ngim dan hi da koi kan la kamut ba ngin depend pe ha kata ba do kha ha por ba kipat ka de ban long pa ka bu do tha bat ba kan long airtight tahi ya ka ban ong hi ya ban biang ya kan ka yo do kha mo ban banginam depend chu na ba na try ka sim po sakat tu ka ni namar ba ku balong hi kan ka fisheries na try kampat da slam than laban long badang si introduce niya laban ong na mahakipor man siya hakipor bangin ang kena mengiro try PE bagi menjudan pung tahakat pa jongaro handai ba hadir kan ka aquaculture mission baka mi betul di kelas sedang ban mi kipung dan dalam mi pada kipung mentang kadang simpon kadang renkam yang ni bangin ba yakin nongrep jongi nama bakani ka kam ri dok ha ka laban long no ngen laban ong no bakade ka kam jongi nong wei kam den ka kam ka jongi with traditional jongi bangin ri dok ha ti menta ka simpori ki nongrep jongi menta ban ri dok ha bat kum do ban bat ka dok ha wat do menta ka tasnem ro dang bon hi ni ki nong ri dok ha jongi ba kim pat tip ro ban ong no ka temptation rang la ne kum no ban penroi ban penbon hanai nga sungu hi ki nong rep dok ha jongi menta ki la sedang ban trace dom ban nilai i ban ka production jong pung jongi ro nginang patla ro ban compare ban kiwei states namar ba ka wei ka temperature ka bakta i ka growth rate jongi jong ka jinghe jong ki dok ha la ne ka jing ban pai ki dok ha si ka table size fish wala kata ro kumalong mentang hagajin ban ya kini ki import fish kumong hagajin ban jong ki ya haden bala khang gum tu mentang ki nong rep ki jongi bu pon hi mentang tan mentang siru la pon ma ki ba phone ni bangin penyai yo no ya ki dok ha jong ki handai ha bagi perkat pada wala kata kumong pindong ni kong gesngi hi ba kini ki nong ri dok ha jongi ki nong rep dok ha ki pat long no kita ki jing hikai bla yo handai ro
Hadin ba nagaliang ka jong ka office jong ila persyang panirap yaki par ka jing e kalong ba kum hamantahi la bon ki beneficiaries jong ba calling hanrei ba ha ka jing bon ka kum ba na menta por slap ngimla ban penrengat ya ka bat ba tang ba kum ba kebesna ba ya tu at least pada menta ki dokha kilas dang ban poi ha yo karena simpor hi yang sekat do kan ne hado bangindang la ban penpoi bai tangki dokha ki bana na po na ki local jungi handai ko malong menta system ai ku play ki nong rep dokha bagi tracy tong at least mensua ngi laban ong na ka culture ngi long zero handai menta at least na ka di gede shisha kata ba ngi de busutu de tinga tapi de bikini ki dokha ni shem ba New York ki kubor na keleng mo na ki inde tang na state la jong film sedang nami sedang na ki way pat ki state ha kari jungi kari India but hang tu hagi kot kubor ni la yo i formalin ha ki dok ha wala di tek di kalakhang la ban cho ha assam de bikin mau di hadian nang tu ki officers jong ba ro we state ki la ship ki sample ki la pick up ki sample from nabarok we state but kilawan ra shala but hadian kata na ki sa pa atli ki bang la de ple e testing laipo tali na ki de ki berani kata formalin ka formalin ka de ka preservative ne ka dawai ka ba penne ya ka no kamar mo ba penan kam ban penne ban ka no puot te la penan kam ya kata formalin ba ni la halai po tali de ki dok ha but hadian kata namar ba ni so tu ba kadai ka yap ke im jong ki nong pam ya ki ni ki jing ba te ngila penmi ya ka ni notification ha ka pratrik June nang ba ngim up hado benda dep baru kai ki report hado benda dep kita sepatli dok ha bang don ngi claim up ya kata mari yo hi ka jing tem ni pen ban na ya kan ni kata kalong ka precautionary ne ka lat ban te la kam banum di show ya kan ni dok ha ngila ne ya kata ha kata ka pratrik ban nila ai port khat sans ni di hadian tak khat sini lada ni live through lada ni ha ka yo nama kini ki dok ha hadian baki wan na kanu no maka state kinda poi ka state jangi ki poi be ha po klio mo ki ba wan ham ni so jangi dikin la wan ham ni klio dik bla pack ba do tha kinda kilawan raru ka certificate ka ba lingo long ka dani ki certificate ha ki bala pen i bam dan e ko ka formal dai nginda kalayat kata ka dok ha pede kan la nak shiki ho ki nong de ha ki yo ki han tingi lap kolek na ki kita ki dok ha ngi lap ba kan kum ta de na ta ka daw ha e ban ong kam ka ki bo ya ta ka dawai dan ha e ki a ya ta ka dawai ngim la ban establishment ta han dingi shulap bet ba ka don kata ka jipenan kami ya ka dawai ban benne ya ka ta ka domen de kata hi bang ye long concern but ni kerpat ye gitu ki association do bagin so thu ba ni so thu ba ki do e ka mai ka ji ban re ka kham khor pade ka men sembreu ban ya ka ba im ka to ka ne bagin yo ja dan nak ta ka ki ki so thu hi but hadu man ta ka sni hi lam dan ka do ban no na ka liang joti bagin le bi ai bagin de la ka de ka ta ka do kha ka bang mila ham kata ka shong ka lama oi bi hadin ka khat sans ni ngin sa let hang to play yo por ki play ki dok ha ki boy ngin sa check bia dila da ki don kata ka bi ba omo tingin nampat sya ki mendi mar to wen dai namar ba ko ba om bi ba namla ban setting ya ka do kata man that's one finding maybe and suggest but it should be controlled in the market dependent on market control price control ka door ka more jangki ni ki dok ha ni kini mar bang ni tan ka supply number dok ha is not one of them. So viewers, with that we have come to the end of today's edition. Till we meet again, thank you for joining us.